omukuchonozo okozurwe tukurabira omukwatane by'amakuru okurikiza ama radio ama TV nare mpuruza natezikanyire ebakweta social media handles atwine WhatsApp twine Twitter tsangire ngu kutukuje no mubyaro abatezi bakaruro kibakwetaga mu munyishengero kandi cyo kiri handikire nangu omungendrwaho minga jeto constitution ya Uganda rukumu Rwanda 95 no shango mu constitution ya Uganda bakugira nkemero nkena erinka mukuru aha munyishengero ekyo cyabyona okurebiragiro cyo ni kintu kikuru munonga abantu abakwamba nibetegereza konkoko umwana uri mu cyaro aho wagira kusaba karuru hati kanona nakusaba ezo kutwara umwana mu ishomero nana asabe ezo kugira ngo oizarufu ozo mumbaga utahembaga nana yenda obe no mutayayira nore ati bineka kwate nekiragiro ekindi oversight role ebintu byo kureba reba emirimo ya government negendeta programs bakweteze kuyabantu mboro nka PDM hato kuno muri mu muhango hato ngo tusangire nangwa abanyishengera bingi bakozere kurungi cyabahora no kugira ngo bize basingire bagenzi babo nari babakirizo kake on percent ako munyishengero wena biri umusinguzi niko kugira ngo percent nzibanzitana abo ko abatwemba reba mbiza bajyango mukore groups tubahereze sente za government mu rugo mboro abantu bakiranka ikintu cyikubashika himunonga konke binde birajyo byo kwa nokora abinja abantu babatafiro ekindi za sittings on parliament omukusta mu parliament nari kugenda aflow kagamba okatensa sangire ebyo nabyo bikuru munonga konka aha kigombe echa NRM sangire barmu oburemezo batungire kugira ngo abantu ababutosha bombe mbatekateka ngo munyishengero asheme kwa narebeka aha flow arugamba ninga aruko akutera nkebyina ebintu ko abaresere omwishengero konka bogira ngo NRM nekora nkeka nekora nka family mbabanza bagiraho okweherera bagira caucus ate caucus ejwa kwikamu bigira bikireza naho kugira ngo babira byo mu parliament azo umutwe ko mu parliament munyishengero wena okucyara muno wakurwa mu sub Ankole region kigumire kwa kanisa kandi ekibagambira mu caucus nicyo kureba tubagamba munonga abantu abinji baye bataka kirebe nicyo batagambira munonga kuko kutikiro ko byaro twasanga abantu bakigambo kutubashoborire hamwe babicenga kandi no mu report nabyashora ekikumanyisa ngo abantu baza kubicenga abwacha abanyishengero kucyara munonga aba NRM abakurwa ko mu sub Ankole tubakucha kwamba bareba fro barugamba now twasanga mu buremezi bwo kugira ngo tujya ngo nanagamba abakazi bo konka binja kusangira mu survey na report na yereka ngo bomba tekateka ngo mukaza shima ko nakora nsonga z'abakazi zonka azana cyo n'uburemezi bwa manu muno konka twareba media engagement ababanyishengero kuba kugenda ko bakora byona mbiza babishobora ama radio babishobora ama TV nibagenda online TV nkati nka Ankole Media TV bashobora kwiza kakabeta nkaha nka press conference ninga za mukiga TV ninga ama TV gona gutwine agumbutano ashobora kwiza kashobora ngo ari neki kutweta kozireki ekiteganise neki oburemezi burigirari yeki konko tabagambira abantu bomba rang tumune cyumukozere so media engagement sangire bamwe ba MPs nibakikora amwe tubakakimanyira nk'ekintu cyo mugasho bomba rang wazo mu mahure niko kweguza konka nkiyambo umuntu wabutosha amutezo wakaruru kumanya ekikuje no mission kiya oburemezo buronbu project yabo kitetana kiri mu cyanga cyabo buze kutarika atko kubashoborire utebuze kwiza ukwamba kuzireta mu next financial year umuntu nakicenga so ntibakweta media engagement nena no kuvuga n'umuntu wabutosha kugenda okamubuza biti umunyishengero wawe n'icyo kumanya cyakozere okora kujya kuyagenda tine cyaratkorire abuko wone aranze munonge cyo muri constituency ye takuranze no mu parliament cyo kwanurira naro bukiko cyo kwana mukora mukiya mukabage biragiro mukabireta ogwo umuntu wabutosha takubireba so kutugira mbide bya twabyetorora twashanga ngo abantu bebunka abantu bemba ranking abati abanyishengero bawo terebeho na bomore asimu umunyishengero w'abacyara omuri Rwampara hata abantu kutubento babuza ore yagambira ati ogwo mucyara akatwera obemba kutubinga omuyitaka lya kitwe atwa twagenda twawaho abagiga bakabatora matagagito ekwakweta land grabbing nibakimwizwaho kongano kanko mu constituency yondi zo muntu ojya ngo munyishengero wawo no mwiziko cye cyamane cyakoze usanga tine cyakwanamanya ekindi bagamba kintu nangutsinda no birajyo by'abanyishengero konko mind omitegatekera y'abantu nebakimanya ekikwata no kureta abantu bahangu om constituency yawo tukwentikayo twasamba jango akareta first lady akareta mama witu wihanga akareta vice president abantu bena babamanye byona ate cyumuhereze nkizo wano buzo mu random survey yawo kikwereka ngo omukazi ogo mbarango akozere munonga obure buke bw'amaziro mu ishengero abantu abasinguza abanyishengera abakozere muje na percent kuberi ya iguruzi yo mu 85
kinana nemwe katonyuze ina nka Honorable More Asimo wa Rwampara hamwe na Honorable Jovanice owa Rwenduru owa Kiruhura ekibahwere munonga n'ekintu kimwe bo bakire omubantu ekyo bakweta community engagement abakyara abo wareba nkatu nkogo wa Kiruhura Honorable Rwenduru woki akozere akagenda akwata abakyara burumuruka gona ino groupe yakozere ejo groupe eno abacyaba kiko mu 50 yabarondere sente abako kutuje kuchondoza umucoza kwitwayereka ngo ati mu miliyoni 300 abakazeze bakubamba horana kandi batamuna amagoba kandi wenyine yaba member ati wale wahika nkomba cyara bokambuzo tumunyishe nje wanyakuriye naraka kugambire cyakoze kimuyambire munonga ekindi ati nkogo mucyara wa Kiruhura Rwenduru ekimuyambire okweta president amukoro gwa Women's Day wano iziko gwihanga okareta speaker okareta ba ministers 25 okareta ba MPs 95 okareta ba permanent secretaries okareta muna abantu bebitini samunonga bona bakashiko mwanya gumenka sango kumwakirebire bo abo mu constituency mbakira ke kintu kikuru munonga kobe no buza jango necho kumanyaho ngogo mucyara kareta president witu hata ba rankinga ogo mucyara twaza kweshanga twakwatana of course areas ezindi education ebibi bwegise ebyamagara ebya sports information sharing media engagement twashankana tumucyaro gwayazo mu mwanya gwa kabiri arwane munonga because buri akakozere kubinyuma edition ya besho wire hatubona na Honorable Morasimu wa Rwampara district bayishanga bakwembera abanyishongera abandi abo kuba bakore binte bakwenda nibakore binte bakureba abandi ushanga abanyishongera bambe bakozireje waza nkomu za sitting za parliament za policies bakora byo nkati nkeke education kugira ngo baranze munonga practicals okukira urugambo hata tumaba bakoze konkomu constituency survey yitu community based omukonstituency bakakimanya mbakireba nk'ekihanga ryona tubakateka muntu wabo ngo munyishonje witu nwatuyambe kureka waguruka toka akaza nko parliament akaza antebe akarwana akaza antebe nka akatere kikondi hata bajango MP utakoze akono wargenka individual but remember this is NRM and majority of the people abanyishenjero bitu abacyara ndaba NRM twinomo mu cyaro omwe ari independent ekibanyi sangu okugamba kwabo kwa kariso mu parliament bakuru kuke soto kajyagingo umuntu ngo mu parliament agamba munonga kandi babanza bayikika hamwe bazo mukokasi bikirizana cyo baragamba mu parliament hato omusaveye yeje biriho eyambere munonga kumanyangu ekintu kya media force estate nekintu kikuru munonga ahabwaki obenoba no gamba aho na abantu babutosha bataka na some leaders bakugira ngo ngo munyishengero nanka ogutarasingwe ujyotabwaki ngunagamba ngo gutakurga mu radio mbamba tera radio amasumba ari kumusima oreba ngo abantu nibakuratira munonga kide twatene cyamakuru bakurata kintu cya information sharing mbona mu ngishengero otakuba na engaged on media eba kweta media engagement cyugumire nubu yakwakozire bindi behind the scenes ebintu bikuru muno konko mahure wo otakuzo mu talk shows otakuza TV otakuza online TV zikanye social media otakuzamu hata aronka abanyisengera abakore bintu ebi hati wazo mu survey kubuza mbakwereka ngogo nwe favorite mbakwereka ngo ni majority mu bantu hati nkaba abasingire Honorable More Asimwe wa Rwampara district we ogo mucyara aha radios nyingi nanguka radio wese we na talk shows zabanke omukwezi 9 years ibiri echo basaka kukikaho ashobora abantu byakozire nubu yakwabitaka cyenko mucyanga cyabo na nuri yakimanya akibari yoko mukabaraka bono baganira agira ati mpure nagamba ngo bakozire kineke nka land titles zarese hati mama ngo abanyisengero babarondeye land titles tubakibitaka hati biyo amategeko twatwagambira hawo akeza bushobora echo bansanga information flow nechikuru mundonga kubano kosaba mahure mbyo sangira abanyisengera bincho baremiru obano ko mbuza ngo ngwite tumwererira tukamuraga radio tukaraba murangera kurgobo tukamuraga so obuno buhabuze abanyisengera baryoka ako mwena mu performing basingira bona de above 50% cyumasa bakozireje munonga kureka mukosi information mukose media social media handles Twitter WhatsApp ebi byona bakabaretera ni mwate na police on parliament mukikiriza freedom of speech muyikirize mu bukoze se abantu bamanye mu kwano mukora nubakokozira kantu kake nubo kugenda arufu nubo kugenda ambaga watungo muchoka za radio yugambira abantu aho birori abantu mbaza kusima ubuhereza bwawe mwaza garka ground muza kusanga kirije konka otakozise media otakozise abanyamahurire otakozise force estate kigumire okonvisinga abantu utindabize mu policies nungi abantu bakubyenda kubimanye ebyo
abantu bakwenda kuzomba bakara sittings ngo inezinga twakwenda kumanya ebyebyo biritekene ko umuntu wabutosobabira usaba karuru ibu wa mugambe byakwa naranzya oruguto no ko yambira ha district agaje cyakorwa oyino ko yambira abyo bwegese bwabo oyino cyo yambire ebina byabo kubaho obalobingire sente ngaba cyari butantureba nkahunarebo wo mu cyari wacuruhura okabate miliyoni 300 ezo nzu bakuranzyo ebintu biri physical nibo babuze ubwanje iyo no bakona ukora police zo kareba mbiragiro birungi muno kokebe mbabire arengo rwihanga bombenda kureba iki kumukwato ko muntu we ko muntu iki kumukwato nje bakwenda kumanya so abanyisengero akana kahaburuka tokasasurire tikarango mukosa abanyamakuru okuguze mukwani mukora omuconstituency zanyu nare byanga byanyu embukuzwekera omucondo zato kubireho ngo twagambire kugira ngo ucondo kwenkuranzya okucara munongo biryo mu constituency community based bitari yabiragire bukurabo mu ishengero ako tusangire ngo campaigns abantu baronda karuru bakaba tagambe biragiro ako muntu wamugambe biragiro taza kukureza karuru bakaba gambe bibyabutosha nsakwa yamba byabwegese nsakwa yamba ahakurwo mboro omwana wawe naza kusoma nsakwa na school fees bacendeze enguto zanyu zakorwa nsakwa ninyizo mu mbaga zanyu ebyo nabyo bagamba kandi ho batungira karuru mwete katwarikeyo ebwagambira abantu obukozere aza mu cyondo zokwe okuruho abumwaka just gumogonka nkwereka ngo honorable more asimwe o Rwampara nwaiza ibembiye na percent ya 85 yakurataho mucyara honorable Jovanice o Rwenduru o wakiruhura ogwiza ariyo wa kabiri na percent ya 84 katonyozo ina nabandi bakuratine bati konka abwa obwire tukatugambe okwemba genda omunamba zabo tuza twatungaho omucyara wa 68.7 na no wa 71.5 ogwo mucyara ogwo ni Jennifer Muhesi Kazo district twatungaho Rita Bwahika yakuratatyo twatungaho omucyara honorable Kamatenet Bata owantunga mo district bageno mu oda jejetyo twatungaho omucyara obakweta Juliet Bashisho wa Mitoma yagenda kuratiro yakurataho omucyara Rosemary Nyakikongoro Shema district Kyargahogwe yakurataho omucyara wa Rubirizi Grace Kesande Kyargahogwe yakurataho omucyara obakweta honorable Margaret Rebyambu Mbara district ogukyargahogwe twatungaho omucyara Jane Bino mugisha owibanda Kyargahogwe yakurataho omucyara atwentwirira amanyuko omukwendera omucyara Olive Koyechenga 50.5% na wasingira akwa 50% no bosingire na no kurengaho konka inebembe buramu media engagement yo tsange ne muteganisa ubwo mucyara atakukira kosa abamahurire kugamba ebyakubakozire then twatungayo omucyara bakweta Claire Mugumya owisingiro ogutsanye kana no buremezi bw'amani munonga abo kubo buyabenagira umwishenyo wakaraganisa burikane kuba inamizi atobuniza bakamukubya nizina Claire Mugumya wa amizi marungi atuzangire kandi ambakaguma gatagatungira amizi kandi nekine utakosa media abantu obuza ngo baka akaburankayi nacyo cyumuteganise ningira ngo mucyara wa 49% atema mani minji munonga ebyakora akosa abanyamahurire babishobore abantu beye abatezi bakarurubeye baza kubicenga nintekateka toza kushoze cyukurataho ekirabo next financial year ubundi nayiza akozere kurungi nabasa no kwenda abiro kubanza abantu bamanye byakwa nakora omukuchondozoku nabwe tusangire mu buremezi buke kugira ngo ara abantu okucyara munonga bataragarikireyo omwishengero konga binebe batebekanise ebintu bibiza byakorwa mu bwire bwo empariyo or present the current one bwenu hata abantu abuko nabjante bitu okuchondoza kwitu survey yitu eli best abantu ito tugamba n'abantu byo twenda abuko nanogo munyishengero yiza naronda karuru yanagaruka nakwa nabuza abantu ebyo kugira ngo handikire bitekene ko mu parliament papura ko bishoza ebyo torabiretere constituency ngwe kaza kubikiriza hata abantu tsangire ngo barumo buremezi bwo kugira ngo omuntu nakani wakoze cyo kintu kago cyo kurebera arushanka tinka mbarasite status yatungire hata barumu nibasimba ngo akaturetera site konka baye bwangu egisite okugishaba ekasaba babembeza barigireho abasingire hato sanga umuntu bama credit konka twentishika tubahabura tugira ngo ece kintu kacyabe kikoze urwogu kandi kanokerezo koko mba kwereka ngo batambura nekiruho omuntu project ori anwagiresere konka edi project iza yabe yamani ombure bwo muntu ogogu arho MP ate cyo tokachiyamba tugezo kwashobora nk'abantu ba cyabanguhira bomba barekiruho
yuko wachikozere ukabura kutumwa muchagaruka hati nibasimo gwaru nuwako bachikozere so echo tine chiturachikore yo nokora okora nyensya abarubaho baraganyiro mbinto byokoze utakagira itima utakagira enugu ukajotiniza kore kinaganyiro mapana yokora abarubabaro baraganyiro mukite cyo wakoze akwa niyo ine cyo wasangiraho abo kaji parliament eje bakore bayibarumwa abanyishengero bito abakundwa tubo bajyombekere abajyombekere nibajyombekere konkate nuba kusitamamu yotakora kugira ngo nokora bwawe yokora kugira ngo inanyese abarubabaro baraganyiro mu kintu cyawe so tsanye burebure mezo bamana muno kushange ikintu cyakozwe ndizo muntu konkate momba cyeterero muntu okubaro hata mukuchondoza okunde tusangiremo ibintu bingi no mane uko anoronde byo nkari byo kuvuganayo atwe turonde byabanyishengera abacyara okuba kushiko mu communities ombyanga byabo kubakora abantu babateka teka hoki abakurwa mu Ankole region konka twasanga nebindi bintu abantu PDM Policy Development Model Fund hati bomba gireba mukakasimo ka government etuyisire yatsima hata jona neteka teka nabo kugira ngo abanyishengero bitu bashima kwamba kosa munonga media bakosa abanyamakuru okusobora abantu abutose bomba banka kasimo konkejo PDM waza kuchondoza norango ashima kwamba batware sente akagira business yakuba nakora bwanyuma bakagarure sente ezo zikagenda omuntu ndizo kandi cyo sangire nabo abanyishengero bamwe hati nibabetere sente ezo abantu bagambira abantu aho tukumanya konka abantu bemba kwereka ngo munyishengero nankatu yambere bareta PDM money esente oshotu mweno umunyishengero waziresere yeso munyishengero nabaswa yakoze cyangu omukura byamwe kiragiro nkabiro yo kugira ngo bayamba abantu barwo mbworo bakagira ibyo konko munyishengero mu cyanga cyawe wenyine tuwaziresere nzirwo mu government mu central government ni yeziresere kure ko mu mugwayi no munyishengero okutusangire abundi abantu batakumanya no kurangu yakuraterra esente abantu abashima kuzitunga no bazitunga abo kwaro bureme gushanga ko muntu mugiga y'abantu watunga sente za PDM kandi kuryo kubiri mbajyango around the percent of 29 people abatari yo mu economic development ya Uganda abatari yo mu ntasya they around nka 29 omumwe niwe bari yo percent kushanga completely esente kuba mu Uganda watakwata no kwata omusente yo mu Uganda watana yaguzo rugusyo tainde mwene mbamweta omoro ruchebe omoro mubi munonga we nko mu wiki yona nabasa kujuma na 3 ngenda singira 10 hata abantu nubembaronde konko beno ushanga obunda abantu abukwemba tugamba survey yitu ngo obeno shanga umuntu kandi oyineho family yeye batwara chango omusentezo ekinte cyugura abanyisha cyo bashime kwamba genda bakashobora abantu bakabeta babeta kare okwerunda namwe those meetings bakabagambira ngo ogomo wa family tashime ko natunge sente omuntu yayi nentasya omukwezi wana basakutasiye mutwaro nka 50 kandi tashime ko nogenda omusente za PDM kandi kire cyusangiro mu survey yitwe benereka ngo asente ako kurgira government policy nejyango bashime ko natunga miliyoni yari ta business proposal ye akachiko kakagikiriza konko tusangira abantu bakwetomwita ngo hamwe bembara ko muntu kwa emerire oburingwa bwe enzwara ye obutashoma bwe naro kusoma kweye bashamba jangwa iwe ushime kwa notunge mitwara 5 ninga notunge mitwara 20 na nabaza kukora ngo basasure ebyo cyugwire ecyo basaba nyishengero bakina umurimo gw'amana munonga okoza bakashobora jango oba no mworo obashomera batasomere ecyo business proposal yabera biremu ashima kwa natunga miliyoni wona mako aragikoze se kuryo kumara mu proposal ye na no kumuhwera mukagira ngo mwe yatunga buremeze mukamuhwera esente zukambere zo mugasho bakarwumbura konga kitakujango noza kwereze sente omunganda ecyo cyugwire hata mukuchondoza okunde tusangiremo ibintu bingi no mane uko anoronde byo nkari byo kuvuganayo atwe turonde byabanyishengera abacyara okuba kushiko mu communities ombyanga byabo kubakora abantu babateka teka hoki abakurwa mu Ankole region konka twasanga nebindi bintu abantu PDM Policy Development Model Fund hati bomba gireba mukakasimo ka government etuyisire yatsima hata jona neteka teka nabo kugira ngo abanyishengero bitu bashima kwamba kosa munonga media bakosa abanyamakuru okusobora abantu abutose bomba banka kasimo konkejo PDM waza kuchondoza norango ashima kwamba batware sente akagira business yakuba nakora bwanyuma bakagarure sente ezo zikagenda omuntu ndizo kandi cyo sangire nabo abanyishengero bamwe hati nibabetere sente ezo abantu bagambira abantu aho tukumanya konka abantu bemba kwereka ngo munyishengero nankatu yambere bareta PDM money esente oshotu mweno umunyishengero waziresere yeso munyishengero nabaswa yakoze cyangu omukura byamwe kiragiro
nkabiru yo kugira ngo bayamba abantu barwombworo bakagira ibyo konko mu nyisengero mu cyanga cyawe wenyine tuwaziresere nzirwo mu government mu central government ni yeziresere kure ko muri mugwayi no mu nyisengero okutusangire abundi abantu batakumanya no kurangu yakuraterera esente abantu abashema kuzitunga no bazitunga abo kwa robureme gushanga ko muntu mugiga y'abantu watunga sente za PDM kandi kuryo kubiri mbajyango around the percent of 29 people abatari yo mu economic development ya Uganda abatari yo mu ntasya they are around nka 29 omumwe niwe bari yo percent kushanga completely esente kuba mu Uganda watakwata no kwata omusente ryo mu Uganda watana yaguzo rugusyo tayinde mwene mbamweta omoro ruchebe omoro mu bimunonga we nko mu wichi yona nabasa kujuma na 3 ngenda singira 10 hata abantu nubembarundi konko bene ushanga obunda abantu abukwemba tugamba survey yitu ngo obeno shanga umuntu kandi oyineho family yeye batwara chango omusentezo ekinte cyugura abanyisha cyo bashime kwamba genda bakashobora abantu bakabeta babeta kare okwerunda namwe those meetings bakabagambira ngo ogomo wa family tashime kwa natunge sente omuntu yayi nentasya omukwezi wana basakutasiye mutwaro nka 50 kandi tashime kwa no genda omusente za PDM kandi kire cyisangiro mu survey yitwe benereka ngo asente bako kurgira government policy nejyango bashime kwa natunga miliyoni yari ta business proposal ye akachiko kakagikiriza konko tusangira abantu bakwetomwita ngo hamwe bembara ko muntu kwa emerire oburingwa bwe enzwara ye obutashoma bwe narukusoma kweye bashamba jyango iwe ushime kwa no tunge mitwara 5 ninga no tunge mitwara 20 na nabaza gukora ngo basasure ebyo cyugwire ecyo basaba nyishengero bakina umurimo gw'amana munonga okoza bakashobora kugira ngo oba no mworo obashomera batasomere ecyo business proposal yabera biremu ashema kwa natunga miliyoni wona mako aragikoze se kuryo kumara mu proposal ye na no kumuhwera mukagira ngo mo yatunga buremeze mukamuhwera esente zukambira zo mugasho bakarwumbura konga kitari kugira ngo noza kwereze sente omunganda ecyo cyugwire